Hürmetli avuldaşlar, konsertimizni başlayız. Rahatlanıp yol etib o'tiramiz. Har bir artistimizga kuchli olqishlar bo'lak etarsiz deb umid etib qolamiz. Bayram edik shodlanishib, do'stlar, biz birga bizning birga bo'luvimiz ketsin g'umir-g'umirga. Hozir sizning qarshingizda 20 yil ilk Rustam Abzalilov yetakchiligi bilan uyushtirilgan Yolqinli yurak jir ansambli. Tatar xalq jiri. Oy joni, voy joni. Her bir artistlerimizin isimlerini aytib o'tasim kelar. Hafiza Yakfarova, G'aliyapay Abzalilova, Rozaliya Nadirova, Ramziya Hisamuddinova, Munirapay G'affarova, Alfiya Saybattalova, Zakiya Razapova, Fawziya Mentina, Osiyapay Ziganshina, ham yetakchiligi Yaptar Damityarov, hammin Munira Gapgarova.
Сансыз яши оламыни. Тоттар күңеленә моң кирәк. Курайыңны гына тартып җибәр. Йөрәкләргә безнең ял кирәк. Шәүкәт Бакировны каршыларыз. Kalkağım var, şelim yok. Şel almışa halim yok. Siz dostlarım jilgaçtın, jırlarmışa halim yok. Otur eli yanlarıma. Söylesin, kiledir ilkerlenesin, kiledir söylesin. Otur eli yanlarıma, yola bulsun yanlarıma. Sen otursan yanlarıma, yola bulaş yanlarıma. Gözlerime soldun para boşluğuna gitmesin. İşte kesiyor yoldanın girişte düşünmesin. Otur eli yanlarıma, yola bulsun yanlarıma. Sen otursan yanlarıma, yola bulaş yanlarıma. Sen otursan yanlarıma, yola bulaş yanlarıma. Benim. Rahmet Mürşid apayım. Rahmet. Hürmetli avuldaşlar, hayırlı kiş. Bu sahnelerde 90 yıl mende işlep çıktım. Mine Münir apayda jubiley bu bizning 20 yıldır.
Şundan da esaplap karaganda, men 91-den 97-nji ýyla kadar işledim. Münir apay ol wagtda уже jırlap bizning bilen sahnede ýerdi. Hürmetli Münir apay, sizni şuşu uly юбилейny keşeňiz bilen tebrikleyim. Sizge ijady uğuşlar, isenlik sağlık, selametlik, hem de şuşu sahnege kul şapıldatkanlar ağzısını iştirişingine, rahmetler iştirişingine kilip yürgen jırçılar bular. Bularga kullarınızı şapıldatırga yürütmeliz. Kullarınızı güzelip şapıldatırız. Yürütmeliz. Ola bizim yüreklerimizi dolgunlandırıp, yaşar kişilerimizi arttırıp, avrularımızı unutturup, yürgen bizim avuldaşlarımız. Zur rahmet, hayırlı uzun gümür sizge. Zur rahmet, Elmira Mazita'nız. İştilerle barısı da kiyenler. Rahmet, elevaşlar pişirgenler, yetişler pişirgenler. Bir zur rahmet, mene zurların için. Yarı, zur rahmet. Bir sakatlık koyuna uldan işlerini koyuyor devrinde. Hiç işirem tiginde kırgeçtin nasip bulsa olay verse o zaten barısında sılayaş yapma. Dostlarım, siznin bilen şot benim köngüllerim, gül de şulay şotluq bilen uysaydı gümürlerim deyip, jırlı sahnebizning veteranı, Manglı yurtşibız Ahmadi Karimov. Dire garmanamaglara, kaderlete utkelerine yaşlı yollarım. Kuzalımda sine sonra kete olanam. Sine güvelen koşulağana sultanlarım. Kuzalımda sine sonra kete olanam. Sine güvelen koşulağana sultanlarım. Yıllarına tarlar tügel, ötereler gitti aman tılgısız kugel. Koytalmadım kolda var tanışmağlarım, yolgızlıkta yütteyindi böyle yollarım. Koytalmadım kolda var tanışmağlarım, yolgızlıkta yütteyindi böyle yollarım. Güllerini tiredir garmanımlara, ötelelete ötkelerine yaşlı yollara. Yarmanımın üstü oynayla oynasın, tiksigene benim kibik ağzı olmasın. Yarmanımın üstü oynayla oynasın, tiksigene benim kibik ağzı olmasın. Ahmadi Karimov. Rahmat. Yaşlığının bir kadrin, yaşlık bitul bir güne, yaşlı kibik matur itip, şeşek ota gülgüne. Yaşlarının koynar selamın jitkire, Ok İdil ansambli, jitekşisi İlnara Sulumova, Şoyan Kızlar.
birge jırlap alık eydeli kutlu bulsun, gürlep dursun юбилей bayramları. Tatar halk jırı jımğa qarşı alığız yalqınlı yürek jır ansambli. Hazır men artistlarımız bilen tanıştırıp kitesim kelen Şevket Bakirov, Reyfe Gabdrakipova, Fekiye Gariyeva, Firida Voronejova. Unuttum bir de. Davletov, Rafik Davletov. Zeytuna şöyle diklerden ben bana yanlışıp gittim. Hamza bittiğin tavşı işten de yanlışıp. Onun ismi Rafik Davletov. Zeytuna Uzbekova. Fauziye Menkina. Münira Opagarfarova. Hamziye Habibulina. Münira Yazarova. Yetakçimiz Yaxtar
Замитьяр. Beyledim. Koygurudan bir fayda yok. Yılmayıp, kilip yaşayık. Her minutun, her mezgilinin kadrini bilip yaşayık. Sizin karşınızda Malik abi Halikov. Evet. Kolxoz bitkanga necha yillar o'tdi endi, ammadan keyin kolxoz turida she'rida erda isam. Umar Ramzon so'zlari Tavakkal abi. Kechamizga bishan bitgan kolxozni qahalar ekan, tavakkalga xoq tag'ala tug'iz yerdan beram degan. Xayrli qilg'izan xudo g'ayni abi kilan topdi. Salamuddin bolaqayım sen qarab turib ming yil qayım. Qora tundan endi yulsa orqasına mutag'asqan kelib chiqdi qarovsi. Otam dedi muhabbatsiz, abi qoldi taharatsiz. O'ksasida gitti zami, bosib qoldi harakatsiz. Tu astagfirullah, abikayim Habibullah sen ko'rdaning ko'r, Xudoy berdi pishan yo'lda. Menimcha yolg'ishgan o'g'lar o'z pishani bo'lmaganga kolxozni qilib u. Правлениега javitsa bu. Правлениега abi bordi, ko'zlaridan yoshlar chiqardi. U namazchi izga kirish, qatishdishi shayton emish. Kanatların jayıp ferişteler, jil davuldan sizni saklasın. Soylar kuşlar mını yoldaş bulsun, yollarınızı güller bizesin. Hazırgi çıgası jırçıbız jırlaganda, yürekler mınga uralıp, rahat dolkınlar uzganday bula. Qarşı alığız,
Хафиза Ягыфарова. Тыптым қалған тірі ауыл, йоқлый ауыл сүнген өтім. Қойттым сиңа юларызға, әттер ойнай келмей яқын. Су бойында ұшақ йона, күн қауызған ұшақны. Қойсам әдір ауылыма, талбармын көп болашақны. Су бойында ұшақ йона, күн қауызған ұшақны. Қойсам әдір ауылыма, талбармын көп болашақны. Тыптым қалған тірі ауыл, йоқлый ауыл сүнген өтім. Какой ты? Бойында ұшақ йона, сүнмәс мигән тоңа шақлы. Төшсәм әгәр су буена, табармын күп болашақны. Хәтерләсәң онытмасын, мин башканы өмет итмим. Ялан тәпи урамында, уйнап үскән балаң битмим. Су буенда ұшақ йона, хәтирәләр төсле яқты. Кайтсам әгәр авылыма, табармын күп болашақны. Су буенда ұшақ йона, хәтирәләр төсле яқты. Төшсәм әгәр су буена, табармын күп болашақны. Су буенда ұшақ йона, су буенда ұшақ йона, су буенда ұшақ йона. Рахмет достарым. Шығмайыз қауқсады, бик маңлы деп өтматыр. Рахмет. Талантлылар бізде бик көп. Жырлыйлар да, бийлер. Сәхнәгә шық әйдә дисәң, ялындырып тормыйлар. Күптән түгел безнең Каргалы авылын яратып, яшәргә кайткан моңлы йырчыбыз Рәфит Давлетов дип йөрәгем. Ясы елген ұрмәрдейді, Юндарда сәскәлер тұлған, Йылдар үтә йөрәк биттен дейді, Юндар дейді мәңгіл йылған. Yüreğim böyle tutamadi, Yıllar yerine tamada, Günlerinde dünya tutamadi.
Yüreğim bile tutamay Ey matur yere kanata Günlerimde dünya mutamay O dünyanı bilmiyorlar Yüreğim bile tutamay O dünyanı bilmiyorlar Engel bu değilden turan oyda Derleriyle yaptı nurları Yüreğimin darımdı yıllar alır Bizi harnıdı yılın kuşlarım Yüreğim bile tutamayın Dinley matur yere kanladan Günlerimde dünya mutamayın Oldum yanları biliyorlar Yüreğim bile tutamaz Günlerimde dünya mutamayın Oldum yanları biliyorlar Yüreğim bile tutamayın Dinley matur yere kanlatan Günlerimde dünya mutamayın Bu dünyanı bilmini yaratan Bu dünyanı bilmini yaratan Bu dünyanı bilmini yaratan Rahmet Россия летом. Искән җилләр кебек үтеп китә, сизелми дә үтә гомерләр. Тик исәнлек бирсен Ходай сезгә, тели бигрәк шуны күңелләр. Сәхнәбезнең сүнмәс йылдызы, ветераны, халык күңелен яулап алган Мөнирә апай Гафарова. Мөнирә апай, сәхнә бүген сезнеке. Үзегезне күргәч, әйбәт булып китте. Ату караңгыга җырлыйбыз, беребезне күрмибез. Мин беләсездер инде. Шәмсия Җиһангированы. Хәзерге заманда иң күренекле, иң бай, иң акыллы, иң тәртипле шагыйрә хатын-кызлардан. Моннан 20 ел элек, 24 апрельдә, 2 елда, Яңа Гасыр редакциясына барып кірдім. Алдан сөйләшкән идек инде. Ул мине чакырган иде, без таныш идек. Шәмсия Җиһангировага барып кірсәм, бір үзе генә матур итеп киенгән, шибәр итеп киенгән, үзе дә шибәр. Ай Алла дип аптырап киттем, шикәме әйтәм, сез шулай матур итеп киенеп йөрисезме дим. Ул әйтә, юк ди. Бүген Сосна Пучинкасы дигән авылга, Габдулла Тукайның туган авылына барырга тиеш идек. Әллә нишәк мине алмыйча киткәннәр ди, әллә мин соңга калганмынмы ди. Шунда утырдым да, менә бу шигырьләрне яздым әле ди. Шуңа шигырь миңа укый. Шул хәтта ошады, ике бәләкәй генә шигырь.
Шуны сезгә тәкъдим итәм. Соңыннан шул шигырь әле бер сборникка да кірмәгән иде. Шуны китабын язып, автографлар язып, шулай итеп мине озатты. Беренчесе. Юлдаш кирәк. Ерак юлга чыксаң. Якын гына юлга чыксаң да 18-дә, 30-да да кирәк. Кирәк җиткәндә дә 90-га. Юлдаш белән гомер озыная. Юлдаш белән юллар кыскара. Гомер озынайтыр, юл кыскартыр. Мин теләгән юлдаш, син кайда? Юлларыңнан язып йөрисеңме? Очрамыйча иң кирәк чакта. Юлларымны озынайттың инде. Гомеркәйләремне кыскартма. Гомеркәйләремне кыскартма. Икенчесе. Җитәр диләр. Җитәр инде диләр. Сөеп туйдык. Йөрмәй хәзер кеше көлдереп. Ятып кына торый караватта. Күзебезгә йокы элдереп. Ох, кирәкми. Истәле яшьлек. Йокысыз үткәргән айлы төн. Гомеремне түгел, яшьлегемне алсын Ходай, сөюемне генә калдырсын. Янам әле һаман, төрләп янам. Яшь илдән узып китсә дә. Күңелеңдә былбыл сайрамаса бу дөньяда. Нигә яшәргә? Сайрый әле былбыл. Üzülüp сайрый. Hayran калып тыңлый бар тараф. Ах, бу сөю хисе нигә икән олыгайган сайын татлырак. Yazıda sayırım, gözüde sayırım, vermeli kış bakışımda. Şola kışını sağına bakaydım, faydağına barsam da. Şola kışını sağına bakaydım, faydağına barsam da. Bakışam vadi usriyanda ki Parislar hırmalar. Nihatollar ki Paris'ten maturarak kureneler. Nihatollar ki Paris'ten maturarak Semekitemi şitte uzken Afrison'a bağlandan Aşık olsa da aşık min eşrelen bağlandan Aşık olsa da aşık min eşrelen bağlandan Min aşık ilimde uzken
tallarının barışasına. Uzilimde yemelemima berenge bakşasına. Uzilimde yemelemima berenge bakşasına. Uzilimde yemelemima berenge bakşasına. Mira Pay Gaffarova. Hürmetli Münire apay, benim okutuşum, Rus tili bilen literatura okuttu bizni 4-den alıp 10-ga kadarlık. Münire apay sahnede jırşıgına tügül, şiirşigine tügül. Ul eni de, ebi de, onun gibi. Ul bizge zor gırırlık hem zor örnek. Zor örnek. Münire apay yanında bay vakitne basıp duruyor özümde. Göresizmi? Ömür boyu büyük tufilde. Ömür boyu bütün ciri tertipli, irinleri kızıl, yüzleri asıl, dilekler bir yakışırsız, maturman, çin kugulli bizni hürmetli okutuşumuz. Hürmetli Münire apay, neler gine tileyim, neler bulak eteyim. Sizin bir bu yıl 2 yubiley. Yanvar ayında men unutup ketkenmin Münire apayның zor ılı yubileyi tuğan günüde buldu bit. Şunday ılı yaşta sahnede çıgıp mikrofon tutup bütünümüzni kuvandırıp turu ul zor baxit. Münire apay, neler gine tileyim, neler bulak eteyim. Bu şatlıklı beyramimizde kullarımdan gelse bir yıldızını bulak itirirdim kimimde. Sizce isenlik, sağlık, selametlik, şu icat işleriniz uzun uzak bulsun. Kablıklı tufliyinizni solmaz kalsın. Oyaktan olmağız. Her vakit oyakta buluruz Münire apay. Bilir misin? Sizler şunu diyorsunuz. Kur'an'da kabulükta yerirsiniz. Bunun sizge doğru bereke gerekmişseniz. Zor rahmet Münire apay size. Biz sizin bilen kurulmadan, bizim avlumuzda şunday kişi barlıkta biz barımıza kuanıp şatlanıp yaşarken değil. Yaşasın Münire apay. Rahmat Almira Mazitovna. Bu sizlerimizge. Yolumuzga siber idim. Dostlar, çeşek güllerini birge ötik, jırlap ötik, gülgetin gımırlarını. Özünün yağımlı tavuşu bilen Reyfe Gabdrakipova, Korlu Mileş. Kızdan yapıp kıygan yaprakların Gafut tekesinin Kızdan kıygan yaprakların Kıştayını Unuttum. Kavuşadım indi. Kızdan
яфракларын кыйган, тәлгәшләре бөтен килер. Кышын миләш агачында, утты яна кызыл җимеш, карлы җимеш, коелмаган тәлгәшләре, ултым нигадан, ничек кенә кичерәсең. Карлы миләш, коелмаган тәлгәшләре, әши җилләр давылларны ничек кенә бирешмәде. Йылдыз, йылдыз карлар ява, кызыл шуклы миләшләргә, ышаган бит язмышкаем, өзелмәгән тәлгәшләргә. Карлы миләш, коелмаган җимешләре, китми калган кышыкларга, миләшеңне өләшәле. Беләм миләш хәлләреңне, салкын кышлар кичерәсең. Синең кебек үземдә мин, сагышлымау эчендәле. Карлы миләш, үзе әче, үзе татлы, калмадымы сөюты, бөртеккенә җимеш чаклы. Карлы миләш, үзе әче, үзе татлы, калмадымы сөюты, бөртеккенә җимеш чаклы. Калмадымы сөюты, бөртеккенә җимеш чаклы. Рәхмәт. Халыкчынан да шул хәтлем күңелләр дулкынлана. Бөтенебез дә каушыйбыз, артистларыбыз да каушый, гафу итәрсез. Яхшы итеп каршы алганыгызга рәхмәт барыгызга да. Халкыбызның йөзек кашы, намусы, киләчәге, авылыбызның милли горурлыгы булган Татар халык бию ансамбле «Эра» җитәкчесе Илсия. Матур итеп бийсез бит, биегәнне күрсеннәр, баскан җирдә ут чыгара, безнең кызлар дисеннәр.
Җырлыйк дуслар, җырлыйк әле, җырлыйк матур киләргә. Җырласак матур киләргә, калыр сагынып сөйләргә. Татар халык җыры тал бөгелә. Каршы алыгыз ялкынны йөрәк ансамбле. Хәзер сәхнәгә чакырабыз. Мәдәният өчен, халык өчен көч түгел,
Күп еллар безнең клубта җырлап йөргән, матур көйләр уйнап, клуб директоры булып эшләгән Галия апай һәм Рөстәм абый Абзалиловларны бармысыз? Сәхнәгә рәхим итегез. Галия апай, Рөстәм абый, сез әле генә алтын юбилеегызны уздырдыгыз. 50 ел бер сукмактан атлап киләсез. Ялкынлы йөрәк ансамбльләр исеменнән сезне ихлас күңел белән котлыйбыз. Алдагы тормышыгызда сезгә исәнлек, бер-берегезгә терәк булып, балалар куанычына күмелеп яшәргә насыйп булсын. Сезгә карап бүген сокланабыз. Сезгә ихтирамыбыз арта. Сез лаеклы парларның иң гүзәле. Шуңа күңел сезне ярата. Безнең кичкенә бүлек Әйдәгез әле туй җырын җырлап алып. Siz de kuşluğunuz. Сәлемсіз, біз ғырурланабыз. Шушындай ауылыбызда шундай матур ансамбль болған. Қуанабыз, әтиебіздің башлаған іші хаман барғанға 20 ел уже бәлеке генә юбилей. Барығызға да рахмет. Барығызға исән сау булыгыз, қартаймагыз, ялкынлы йөрәк қартаймасын, яшәрсен. Шул ижады сезгә яңадан калган елларда узышлар, уңышлар, айтамыйча кошады. Алдан как-то не готовились или? Һәрберегезгә телим. Движение — это жизнь. Сез менә шул, несмотря на свой возраст, шундай энергичныйлар, шундай матурлар. Һәрберегез сез каждый день что-то двигались, гуляли, пели, танцевали. Все равно менә безнең һәрбер движение, конечно, в мозгу все это, каждое движение, мозг работает, и поэтому сезгә телибез, конечно, исәнлек самое главное. Балаларыгызны бәхетләрен күреп, үзегезнең исәнлегегезне Ходай бабай арттырсын, аякларыгыз сызламасын. Шулай всегда янып торыгыз. Кибеттәме, там каладан кайда очратканда, без инде теге әниләр эшләгәндә йырлап, до сих пор үзәл хәлең ничек, балаларыгыз ничек, үсәсезме, дөньягыз ничек дип, шулай итеп әйткән сүзләрегезгә дә күңелләргә җылы кер китә. Шул сезгә теләк бездән. Картаямыни ул йөрәк, маңгайлары сырланса да, үтте яшьлек, җүләрлек дип җырларда җырланса да. Kızlar, бүгінгі бәйрәмегез белән сезне тәбрик итәбез бездән.
Алдағы елда, алдағы тормышыгызда исәнлек, тынычлык, илләр тыныч булсын. Бергә картаймыйча, бердәм булып яшәргәсен. Рәхмәт сезгә. Безне бик зурлаганыгыз өчен, безне онытмаганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Sen sağ olunuz. Күңелләрне тибрәндерә гармон моңнары, хәтерләтә үткәннәрне, яшьлек еллары, тылсымны сихри тавышлары һәм моңнары белән Шәүкәт Бакиров. Sağış belene tuğan, yazmışlarga nişek tuğası. Kezge yaprakasıman, sağış belene tuğan, kırağına nişek tuğası. Versene zelep siganlarga. Baxtları bulmayı kurası. Versene zelep siganlarga. Baxtları bulmayı kurası. Yaprakasıman, sağış belene tuğan, nerse gitmeyken bu canına. Gizli yaprakasıman, sağış belene tuğan, nerse gitmeyken bu canına. Allah seni zelep yaratkanıma, Allah'ım yolunu kanıma. Allah seni zelep yaratkanıma, Allah'ım yolunu kanıma. Allah'ım zelep yaratkanıma, Allah'ım yolunu kanıma. Allah'ım erişsiz uzanıma. Şevket Bakirov. Яшик әле бердәм булып, шак катырып бар илне. Сыкланып карап торсыннар татар яшәгән җирне. Зәйтүнә Үзбекова җырлый.
Çiçekler suladı, gümmerler ötedi, kız kilidi jirgedi, muğlanlar. Kaderlerin bilip, oltanay gümmerdi, sil yaşap kollarına, sunmanıma. Yıldızday balığımız yaşayıbız biteli. Ömürler ötmeden, güzeli gitmeden. Yıldızday balığımız yaşayıbız biteli. Girgen biz bu jirge, mengege tugriye, yıldızday bir balık sünerge. İzgemiş gameller, kılsak biz engeldi, kollarımız sonuna söylerge. Süyeriz yollarız, yaşayırız biteli. Ömürler ötmeden, güzeli gitmeden. Süyeriz yollarız, yaşayırız biteli. Biz gittik jirden, tutalmaz ömürler, süyerler, yanarlar bizning şer. Qaramay kishiga, ertasin kishida, sen yasha bu yerda, o'zing yaşayırız biteli. Ömürler ötmeden, güzeli gitmeden. Yıldızday balığımız yaşayırız biteli. Senga biz yanarız, yaşayırız biteli. Zeytune Özbekova. Olma bahçesine kirip, olmaga urildingmi elle? Motorluk ileşken çakta, oldan yigirdingmi elle? Jir, qaygı jili qokmasin. O'zinchalikli, yog'imli tovushi bilan shibar yig'ishimiz Zakiya Razapova.
Ары түрдә булсын урыны, алар безне тешейкән, узын булсын гомере. Мин туган йортның капкасын, кайгы җиле капмасын, әткәй туганнарны фәрештәләр сакласын. Мин туган йортның капкасын, кайгы җиле капмасын, әткәй туганнарны фәрештәләр сакласын. Кайда барма, кайда булма, син туган йорт ташлама. Туган нигез ташларыннан туган илләр башлана. Мин туган йортның капкасын, кайгы җиле капмасын, әткәй туганнарны фәрештәләр сакласын. Сез туган йортның капкасын, кайгы җиле капмасын, әткәй туганнарны фәрештәләр сакласын. Әткәй туганнарны Ходай үзе сакласын. Зәкия Разякова. Йомшак кына синең биюләрең, елмаюың айдай сикемле. Авыл тарихына кереп калган Рауза апай Исхакованың биюе. Германия, Мюнхен шәһәрендә татар халык биюен биегән Рәйфә Габдракипова. Башлыгыз.
Молодец. Жырлык әле, жырлап ачыла күңел. Жырлап ачылмаса күңел, мәңге ачылачак түгел. Шылтырап аккан шишмә тавышлары белән Фаузия Минкина чиләкләрен мөлдерәмә. Şaypalarda tügelerde çileklerim bildireme. Siz gayiplep karamağız, sularım tügelgenge. Çileklerim bildireme, suam jilge tügele. Tügellerim bildireme, sular bulup tügele. Çileklerim bildireme, suam jilge tügele. Tügellerim bildireme, sular bulup tügelem. Ommalı giyen telerim, çiyeli çileklerim. Şaypalırsın tügelirsin, ut yansa yürekkeyim. Çileklerim bildireme, suam jilge tügele. Tügellerim bildireme, sular bulup tügelem. Çileklerim bildireme, suam jilge tügele. Tügellerim bildireme, sular bulup tügele. Фаузия Минкина. Kızımdan ölüp bile Fauziye. Ой, молодец. Kızlar безнең уңганнар, җыр әзерләп куйганнар. Тыңлап кына тормагыз, сез дә кушылып җырлагыз. Зәйтүнә Үзбекова һәм Фәкия Галиева җыр Ой, хилләү, хилләү. Pazarlar Мәскәүгә шатлы, әйләнәсе шәшәкле. Күргәнемә күптә күбәле, сагындым шул шатлы. Ой, килләү, килләү, ой, килләү, килләү, ой, килләү, килләү, ой, килләү. Алмаса кышылар килгән, үлчәүләре бар микән? Әшәргә дару бар диләр, мөхәббәткә бар микән? Ой, килләү, килләү, ой, килләү, ой, килләү, ой, килләү. Тилгән йырлар өчен килдек без, тирәр өчен килдек без. Сезнең белән рәхәтләнеп ял итәргә килдек. Ой, килләү, килләү, ой, килләү, ой, килләү, килләү, ой, килләү, ой, килләү, килләү, ой, килләү, ой, килләү, ой, килләү, килләү. Молодцы. Фәкия Галиева һәм Зәйтүнә Үзбекова.
Мин менә Мөнирә сеңлемне һәм аның коллективын бүгенге бәйрәм белән котлыйсым килә. Шунда тотыңдар. Котлыйсым килә, тәбриклисем килә. Ул теге менә әйтү белән Мөнирә концерт аппара дип әйтү белән генә түгел. Нихәтлек әйберне ятларга кирәк, нихәтлек әйберне белергә кирәк, кешеләрнең исемнәрен онытмаска кирәк. Һәрбер юбилейларыбыз да безнең рәхмәт, безнең матур итеп үткәрә, һәркайсыларыбызны матур итеп тәбрикли, тәмле телләрең өчен, матур итеп йырлаганнарың өчен Мөнирә. Тагын да шушы сәхнәләрдә безне куандырып, менә бөтен кешеләрне куандырып, шушы клубларда тагын матур итеп җырлар яңгырап торсын. Рәхмәт барыгызга да. Ул әйтү генә анса. Репетиция, анда баланы китерәләр, внукны китерәләр, я тагын башка әйберне карарга кирәк. Молодцы. Рәхмәт. Тәбрик. Зур рәхмәт Гөлсем апай. Зурлаганыңа. Уйна. Уйна дустым гармоныңны. Тавышлары яңгырасын. Йөрәкләрне ашкындырып, сандугач күк сайрасын. Дуэт Ягъфар Давлетьяров һәм Шәүкәт Бакиров. Ягъфар Давлетьяров. Мин яратам сезне эчтән генә. Сөюләрем җырга әйләнгән. Һәрбер сүзе, һәрбер юлы аның сезнең исем белән бәйләнгән. Мөхтәрәм авылдашлар, ялкынлы йөрәк төркемебезгә искиткеч матур тәбрикләү бүләген авылыбызның танылган шагыйрәсе Зөлфия Усманова тапшырды. Бу матур котлау бүләген сезнең белән уртаклашабыз һәм Зөлфиягә иҗат уңышлар теләп, рәхмәтләребезне белдерәбез. Thank you.
аштырмый. Моңлы гармоннар киләре, еракларга яңгырый. 20 ел элек монда җырга битараф булмаган. Авылдашлар җыелганнар, бар да моңга сусаган. Шул көннән ялкынлы йөрәк сәхнә эшен башлады. 20 ел эчендә соң күпме җырлар җырланды. Һәрберсе ихлас күңелдән үз шөгылен башкарды. Халык күңелен күтәреп, концертларда катнашты. Сәхнәгә чыкканыбызны бар да зарыгып көттек. Гармун кием ишетүгә кушылышып җырладык. Куанышлар юлдаш булсын, кабатланмый үткәне. Тәбриклибез чын күңелдән, килеп торсын көткәне. Барлык башлангычларга да күп уңышлар телибез. Шатлыклы бәйрәм көн белән без сезне тәбриклибез. Сайра гармун сандугачтай, сайра матур киләргә. Тагын дистә еллар буйлап яңгыра ялкынлы йөрәк, моң таратып илләргә. Зур рәхмәт белдерәбез Зөлфиягә шундый матур видео клипка. Үтәр гомер, бергә булган чаклар калыр сагынып кына сөйләргә. Эх, бар иде бит матур чакларыбыз, кайда икән алар дияргә. Сәхнәгә юбилярларыбызны чакырабыз. Ялкынлы йөрәк җыр ансамбле. Әлдә дуслар бар әле. Şem dostlarım var hele, elde dostlar.
Малик абыға сөз берілем. Hürmetli yoldaşlar, siz bilesizler hatun kız illerge karaganda kübürek yaşıyorlar. Bütün ilde şolay. Bunun tip sebebi buna şuşu jır. Hatun kız belekelerini bizden mumlap, terbetip, düşük jırların jırlay, oşalgap şirgende de jırlay, irilen azrakkına süzmek digende de jırlap ibere, yakımak ibere. Kısası jir ol. Kişini başla uzun ömürlükte tarta. Dünyada en көп uzak yaşayan kişiler bunlar rejisörler hem dirijörler. Dirijörler aslında bir gerekte onlar şişlaka vakitte, müzikantları yatka vakitte, orkestra işlaka vakitte yol iterler. Jırda yol iterler. Benim üzümünde hazır şuşa kızlarga, yigitlerge Rüstem Sina, ayırata şuna hazırlagan için jırlap kına tügür, uzun bol gıbırlı bulup yaşayız, tatlı bulup yaşayız, boy bulup yaşayız, ağırmağız, bakıtlı bulunuz. Hayırlı yoldaşlar, buna sizin tiri tavuşlu konsertka, buna şuna siyek kınak yegeniniz için aşı kele. Sizge kerekli şunday konsert, 1000 yarım, 2000 bulgan biletleri, telefonlar fragmanlara yürüyen konsertler. Bu tiri tavuş, kavşasak da tiri tavuş, üzümüzün tavuş, koralı tavuşu. Малик абый, bizni yaratkan halk şuşu zalda. Bizni yaratıp bilgenler, rahmet sizge. Flora Bay, hayalini siz etesi bilen. Bizden orada yürgen, yaratkan yırşımız Flora Bay hayalini. İştlem. 50 nişik sizdirmişegine uzayken ömür degenin şagir şulaydı gözgen. Mene 20 yıl şulay tez gene uzup gitken. Bu kişiler özlerinin yurt işlerini taşlar, işlegen yerlerinden işten soň barmay, talmay, bizning ko'ngillarni, sizning ko'ngillarni ko'tarishga tutunganlar şuşa işke. Sizning ko'ngilni ko'tarishga. 20 yıl boyunca to'xtalmışa. Tele tavuş bitul, qadrli. Hazırgi vaqtda her birimizning uyida bunday zo'r ekranlı televizorlar, gadjetlar, telefonlar, internetlar, bularning tele tavuş bit, şunisi qadrli. Mana bu jin kishindagi хорошем смысле слова, o'zingiz bilasiz. Ben onu непотопляемый эсминецтер ертем. Действительно, onu hiç batırıp bulmayı. Mana şu orunda yırlıydı, biyiydi, söyleydi. Onun pamять исключительно şol kadarlı. Мәңгілік мінера болды ақырысы бұл. Siz yolqынlı yürekler, şol yolqınығызны sürüldürmüşe neçe yıl olup geldiniz. Tağın mine olmaşqa estafetini berseniz eken yaşlarga. Şol kadarlı rahmet sizge. Maturlarsız, tertiplilersiz, muğlularsız, biyişilersiz, söylevşilersiz, ko'ngillarni ko'taruvchilarsiz. Mana Shavkat Rahmat yog'ira kelib kirdi. So'ngroq qildi, no, пока не поздно. Rahmat. Yolqinig'iz surilmasin şolay. Oldagi kunlarda da şolay. Mana professional artistlarda званиялар бар. Заслуженный артист, народный артист республики. Bular bizning avulning xalq artistlari. Юбилейimiz kutlu olsun. İnsan sağ olup, mana şolay motor yüzleriz bilen
тагын дальше халыкны куандырырга язсын. Мәшһүр апай, сезгә бик зур рәхмәт. Килгәнегезгә рәхмәт. Рәшәт күтәрде. Хәзер сүз бирәсе килә авыл мәдәният йортының мөдире, директоры Найля Ахметова. Дорогие мои участники художественной самодеятельности вокальной группы «Ялкын-Лыряк», от всей души поздравляем вас с этой знаменательной датой, с юбилейной датой. Хотелось бы вот немножко такой, раскрыть тайну. Когда мы готовились, то есть было просто предложение такое: а давайте сделаем вот такой вот ваш концерт. Вот почему вы никогда не делаете свой отчетный концерт? Почему бы нет? Вы не представляете, как они все вдохновились, как они все загорелись, вот такими глазами приходили сюда день и ночь, по-моему, репетировали. От всей души хочу вам выразить благодарность от себя лично, от нашего коллектива работников, от администрации Татарско-Каргалинского сельсовета. Вы являетесь всегда, конечно же, поддержкой для всех. Ни одно мероприятие, безусловно, не проводится без вашего участия. Можно так сказать, что вы являетесь визитной карточкой нашего села, про который на самом деле, согласитесь, многие знают. Согласитесь, правильно, так ведь? Вот, желаю вам самое главное, конечно же, творческих успехов, семейного счастья, здоровья, всего самого-самого наилучшего, чтобы, желаю всегда смотреть по сторонам с надеждой и в каждой мелочи, в каждом мгновении находить свое вдохновение. Пусть в коллективе царит дружба, понимание и взаимовыручку. Пусть ваше творчество всегда будет полно любви, тепла, чудес и совершенства. Огромная благодарность вам за сохранение национальных традиций. Еще раз, всего самого-самого наилучшего. Ну и как положено артистам. И сегодня, кстати, еще День работников культуры, а мы по праву можем сказать, что наши артисты — это работники культуры, пусть они и не заканчивали определенное образование, но от всей души поздравляем вас с этим замечательным праздником, с двойным праздником, с юбилейной датой, а также с Днем работников культуры. Творческих успехов вам, всего самого наилучшего. Большой рахмат. Есулова.